Salam урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим Медиа каналы, мен сиздер менен окутуучу Аладин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 8-чи сабагыбызды баштайбыз. 8-чи сабагыбызды баштоодон мурда сиздерге англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти тааныштырып кетүүгө уруксат бериңиздер. Эгерде сиздер англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул китептерди алып англис тилин мыкты деңгээлде өздөштүрсөңүздөр болот. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Урматтуу достор, биз анда сиздер менен 8-чи видео сабагыбызды баштайбыз. 8-чи видео сабагыбызда биз сиздер менен орун предлогторун өтөбүз. Орун предлогторду, бир нече предлогторду өтөбүз. Эң биринчи предлог деген бул кыргыз тилинде жандооч болуп дагы айтылат. Жандооч деген баягы ичинде, астында, үстүндө дегендей ушундай сөздөрдү өтөбүз. Эң биринчи англис тилинде жакшылап көңүл буруңуздар, ичинде деген сөздү in деген туюнтат. In болсо, демек бул бир нерсенин ичинде болсо, in деген предлог туюнтат. In десек, ичинде болот. Же болбосом, орус тилине салыштыра кете турган болсок, орус тилиндеги в деген предлогту берет. В комнате деген сыяктуу, бөлмөнүн ичинде деген сыяктуу. Де же болбосом кыргыз тилинде де дегенди билдирет. Мисалы, room дей турган болсок, room десек бөлмө болот. Ал эми in the room десек, in the room. The room десек бул бөлмө болот, белгилүү бөлмө. In the room дей турган болсок, бөлмөдө болот. Бөлмөдө, бөлмөнүн ичинде. Орусчасы болсо в комнате болот, в комнате. Ал эми бул жерде биз in the room анан in a room деп колдонушубуз дагы мүмкүн. Демек the деген артикл бул белгилүүлүктү билдирет. Ал эми деген артикл болсо белгисиздикти билдирет. In a room дей турган болсок, in a room кыргыз тилинде бир бөлмөнүн ичинде. Бир бөлмөнүн ичинде. Кандайдыр бир белгисиз бөлмөнүн ичинде болот. In the box десек, коробканын ичинде. In the box. In деген ичинде, the box коробка болот. Коробканын ичинде. Ал эми бир коробканын ичинде демекчи болсок, in a box. In a box. Bir коробканын ичинде, белгисиз бир коробканын ичинде болот. Андан кийин in the city, in the city, in the city. Шаарда, ал эми бир шаарда дей турган болсок, in a city. In a city болот. Мен бир шаарда жашайм деп бирөөгө айтсаңыз да, мисалы үчүн I live in a city. In a city. Мен бир шаарда жашайм. Ал эми баягы адамга белгилүү болсо, мисалы үчүн мен шаарда жашайм дегенде кайсыл шаарды назарга алып атканыңызды угуучу адам дагы биле турган болсо, анда in the city деп айтасыз. I live in the city. Мен шаарда жашаймын. Демек ошондо шаар деген сөздө сиз балким Бишкекти назарда тутуп атасыз, ал деле билет. Ошондо the деп айтабыз. In the city. Мисалы үчүн айылда дей турган болсак, village десек айыл болот. In the village дей турган болсак, in the village белгилүү айылда, айылда жаш. In a village десеңиз, in a village. Ал эми бул болсо бир айылда болот. In a village бир айылда. Мен мисалы үчүн Кыргызстанда бир айылда жашайм. I live in Кыргызстан in a village. Мен Кыргызстанда бир айылда жашайм болот. I live in the village дей турган болсоңуз, белгилүү айылда жашайм болот. Мен айылда жашайм. Демек, баягы сиз сүйлөп атканда, ошол айылды угуучу адам дагы билген болуш керек. Ошондо in a village деп айтасыз. Мисалы үчүн I am десек, мен I am in the park. Мен сейилбактамын. I am in the park. I am десек мен, мын. In the park. The park сейилбак. In десек ичинде. Мен сейилбактын ичиндемин. Мен сейилбактамын болду. Андан кийин I am in the hotel. I am in the hotel. Мен отелдемин. Мен мейманканадамын. I am in the hotel. Мен мейманканадамын. I am in the airport. I am in the airport. Airport. Мен аба майданындамын. Мен аба майданындамын. Мен аэропорттомун болот. I am in the hospital. I am in the hospital. Мен ооруканадамын. I am мен, мын in the ичинде, hospital ооруканадамын. I am in the gym. Мен машыгуу залындамын. I am in the gym. Мен машыгуу залындамын. In деген ичинде демек. I am in the store. I am in the store. Мен магазиндемин. I am in the kitchen.
I am in the kitchen. Men ашханадамын. I am in the bedroom. I am in the bedroom. Men uyku bölmösündömün болады. Демек, урматтуу достор, англис тилиндеги in деген кыргыз тилиндеги içinde деген сөздү туюндурат. Ал эми биз кээде ушул маанини билдирүү үчүн at деген предлогту дагы колдонобуз англис тилинде. At home болсо үйдө болот. At home. At менен индин айырмасы at деген бул чанда аз колдонулат. Бул конкреттүү орундарга колдонулат. Конкреттүү орундарга колдонулат. Мисалы, үй десек бул конкреттүү белгилүү да, ошондуктан биз ал жерге at home деп айтабыз. Мисалы үчүн мен үйдөмүн десек I am at home. Мен үйдөмүн. Бул деле баягы inге окшош болот. Болгону biz konkrettүү сөздөр менен, конкреттүү орунду билдирүүчү сөздөр менен at колдонобуз. I am at home now. Мен азыр үйдөмүн. Мисалы үчүн, анан аялдама десек конкреттүү эмес да. I am at the bus stop. I am at the bus stop. Мен аялдамадамын. Андан кийин I am at the bus stop. Мен аялдамадамын болду. I am at the school. I am at the school. Мен мектептемин болот. Мына ушундай конкреттүү сөздөрдү билдиргенде, конкреттүү орундарды билдиргенде биз эмнени колдонот экенбиз? At the. At дегенди колдонобуз. At предлогу колдонулат. Where is the book? Китеп кайда десе, эми караңыздар. The book is on the table. The book is on the table. On деген предлог англис тилинде үстүндө дегенди туюнтат. Орус тилиндеги на деген предлог бар го, на деген предлогду туюнтат. Мисалы, on деген предлог үстүндө дегенди туюнтат. Where is the book десе, китеп кайда? The book is on the table. Китеп столдун үстүндө. Where are the books? Kitepler kayda. Where are the books? Kitepler kayda. The books are on the desk. Kitepler partanın üstünde bolot. Üstünde degen tuyuntat. Where are you? Sen kayaktasın? Where are you? Sen kayaktasın? I am on the street. I am on the street. Men köçödömün bolot. Oşonda I am on the street. On degen dagı bul üstünde. Анан да кыргыз тилинде да, де, дө дегендерди туюнтат. Where is the bag? Where is the bag? Where is the bag? Сумка кайда? The bag is on the desk. The bag is on the desk. Сумка партанын үстүндө болот. Üstünde on деген üstünde деген туюнтат. Аны мен кызыл менен белгилеп койгонмун. Where is the pen? Where is the pen? Калем каякта? The pen is on the book. The pen is on the book. Kalem kitaptin üstünde boldu. On üstünde, the book kitaptin üstünde boldu. Andan keyin urmattуу dostlar, keyinki preдлог bul angliz tilindegi to degen preдлог. Kırgız tilindegi ga degen, көздөй деген предлогту же болбосом жан добушту билдирет. Мисалы үчүн га, доскага, үйгө, офиске, жумушка дегендеги га деген предлог бар го. Мына ошону туюнтат. Мисалы үчүн the blackboard десек доска болот да. The blackboard доска, доскага дей турган болсок, анда to the blackboard болот, доскага болот да ошондо. Мисал, доскага бар дей турган болсок, go to the blackboard. Go десек бар, га болот, to деген га, ошондо the blackboard доскага. Ал эми мисал үчүн the door дей турган болсок, эшик эми бар, эшикке бар. Go to the door. Go to the door. Go to the door. Эшикке бар болот. Go to the door and close it. Эшикке бар да аны жап, мисал үчүн. Андан кийин school дей турган болсок, to school десек мектепке. Бул багытты билдирет. Багыт предлогу. Багыт берүүчү предлог. To school. Мектепке бар десек go to school. Go to school. Мектепке бар. Go to school болот. Андан кийин эми шаарга бар десек the city шаар. Go to the city. Go to the city шаарга бар. Go to the city шаарга бар болот. Мына ушинтип урматтуу достор, багытты билдирип кыргыз тилиндеги га деген предлогту мына ушул to деген билдирет. Андан кийин урматтуу достор, бул to деген кандайдыр бир жерге багыт алууну билдирсе, эми
Into деген бар. In деген murda birincisinde ayttık. In деген bul içinde degendi bildiret. Into dese hem bul içine degendi tuyuntat. İçine, bir nersenin içine. Misal için go into the room. Go into the room. Go bar, into dese içine, the room bölmenin içine bar bulgat. Go into the room dese demek bölmenin içine bar bulgat. Alemi andan keyin klaska kir dey turgan bolsa go into the classroom. Go into the classroom. Klassın içine kir. Into bolsa demek bul içine bolat da içine tu degen ga içine bolat. Andan keyin urmatlı dostlar keyinki predlog bul from degen predlog from degen bul dan degendi tuyuntat. Kırgız tilindeki dan, Kırgızstandan, içinen, üydön, mektepten degendeki dan degen predlog var. Mına oşonu tuyuntat. Misal için I am from Kyrgyzstan. I am men. I am dese men from Kırgızstan, Kırgızstandan. From degen dan degendi tuyuntat. I am from Kırgızstan, men Kırgızstandan mın. Andan keyin I am dese demek I am degenge dağı bul emneni tuyuntat eken dep жүрбөңүздөр. Murdakı sabagыбызda aytıp ketkenmiz. 5-ci sabagыбыз boluş gerek. I am from Kırgızstan dese I am degen men Kırgızstandan mın dep atpayбы? M degen uşul mın degendi tuyuntat dostlar, esinizlerden çıkarbanızlar. Andan keyin I am from Bishkek. I am from Bishkek. I am men from Bishkek from 10. Men Bishkek'ten min. Min degendi am degen tuyuntat. I am from Bishkek. Men Bishkek'ten min. Andan keyin where are you from dese. Where are you from? Sen kayaktansın. Where are you from? Sen kayaktansın. Where are you from? Dese dan degendi tuyuntat from degen. Emi I am from Narın. I am from Narın. Men Narındanmın. I am from Osh. I am from Jalalabad. I am from Jalalabad. Men Jalalabad'tanmın bolatda. Mına ушундай кездерде урматтуу достор from дегенди колдонобуз. From деген предлогду колдонобуз. Андан кийин урматтуу достор out of деген предлог бар. Out of деген бул ичинен. Out болду дейт го футбол ойноп жатканда. Out болду демек бул сыртына чыгып кетүүнү билдирет да. Сыртына чыгып кетүүнү билдирет. Мисал үчүн out of десек ичинен болот да. Go out of. Çık деген söz да. İçinden sırtка çık. Go out of. Çık. İçinden sırtка çık degen. Emi bölmeden çık deyip turgan bolsa go out of the room. Go out of the room. Bölmeden çık bolat oşonda. İçinden sırtка çık degen tuyuntat. Andan keyin urmattуу dostlar under degen predlog kaldı. Under degende under bolsa bul astında degeni tuyuntat. Where is the pen? Where is the pen? Kalem kana. Kalem kayda? The pen is under the table. But the pen is under the table. The pen, kalem is under the table. Aslında the table stolun. Kalem stolun astında bolat. Where is the book? Where is the book? Kitap kayda. The book is under the bag. Kitap, the book. Kitap is under astında, the bag sumkanın astında bolat. Mına ушундай учурларда demek astında dey turgan bolsak under degen söz tuyundurat. In front of. Andan keyin in front of desek bul aldında, kandaydır bir nersenin aldında. Misal üçün men banktın aldındamın desek, men banktın aldında turam. I am in front of the bank. I am in front of the bank. I am desek men in front of desek aldındamın. Aldında. 3 predlog birikip in front of degen 3'ösü birikip aldında degen tuyundurat. I am in front of the bank. Men banktın aldındamın. Andan keyin men bazardın aldındamın dey turgan bolsak I am in front of the market. I am in front of the market. Men bazardın aldındamın. Andan keyin I am in front of the car.
I am in front of the car. Men машиненин алдындамын. I am in front of the home. Men үйдүн алдындамын. I am in front of the building. I am in front of the building. Men имараттын алдындамын болот. Мына in front of деген демек бул алдында дегенди туюнтат. Муну сөзсүз жазып жаттап алыңыздар, урматтуу достор. Андан кийинки предлог behind деген бул артында экенин туюнтат. I am behind the school. I am behind the school. Мен мектептин артындамын болот. I am behind the bank. Мен банктын артындамын. I am behind the car. Мен машиненин артындамын. I am behind the market. Мен базардын артындамын болот. Андан кийин near дей турган болсак, near десе жакын жерде. Англис тилиндеги near деген предлог жакын жерде дегенди туюнтат. Мисалы, I live near the office. I live near the office. Мен офиске жакын жашаймын. I live near the university. I live near the university. Мен университетке жакын жашаймын болот. Англис тилинде near дей турган болсок, демек бул жакын дегенди туюнтат. Near the university. University дей турган болсок, университет, near жанында жакын. I live дей турган болсок, I live мен жашаймын болот. Мына ушинтип урматтуу достор, биздин 8-чи сабагыбыздагы аягына чыкты. Эгерде сиздер англис тилин жакшы деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул китепти алып предлогторду дагы үйрөнсөңүздөр болот. Эскерте кетчү нерсе, биз предлогтордун бардыгын бул сабакка батыра алганыбыз жок. Ошондуктан предлогторду бул китепти алып дагы да көптөгөн предлогтор калып кетти китепте чындыгында. Ошондуктан бул китепти алыңыздар дагы англис тилиндеги предлогторду кенен үйрөнүңүздөр. Бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм урматтуу достор. See you soon. Thank you very much.